ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Mana? Ini udah. Belum tahu lain usah. Baik, sah. Saya buat film. Boleh buat formal. Dream. Tapi tidak buat film. Dream itu apa nih? Harus terus mah. Buat film. Siapa yang lagi ya? Ani. Dan pakai sekolah dan pakai sekolah orang kasih. Ki noilam jong kaseng New Trap Youth Council North West Khasiel sapok kacingalam usamla Shembor Langren haka arpo atrik unai luar arjar arpoi kidalek penjurip kendet ya ki office rekam ki badan hapok kamairang civil subdivision hadian bakilayo pedang ya ki jing ujor na ki pajba ba ki don ki sakri sarkar ki balai amon bat ki bom shimkhia ban wan cha jakatrei haka por ka babiang ha kini ki jing jurip bakendet ki noilam jong kaseng kilalam baki don ginong trei ki bapoi syajaka trei wat hadu kapor sibaje no phaisngi bat don pat ki bami no nak office trekam ha kapor ka bompat dei satiapan sange trekam bat kaseng kala keno pakani ke jingle mon jong ki sakri sarkar kelawan ra jing iki pajba kham tam ya kitu ki pasa kham jingai na ki office trekam ki balahab banwan bun sin tang na kabenta ikam ibaret nakaliang jo kaseng lingbau astan general secretary samla arbot nongrang kalamaham ting bala da kaseng kalap yang sesi ni kene jing lemon bat ka jing bom shim khia jong kisakri sarkar ka seng ka haban ujor sisendon syakibor ki bahalor sangat tentu ada kerja. Karena isi pohon deh, sudah kuat kan buat makan apa? Kita feel tu, Kita feel tu, kita feel. Wah, iya, nak bicara di dalam pada office, dalam pada tim. Bukan feel. Muslim, kenapa dia dalam staff na? Noi bicara dengan rom kenapa ya? Kenapa dia try personal rom kan? Nah, kita bicara dengan sama jangan puas hoi dah lah ada nama oh kat western Mau, boleh mau? Sama, tentang kan kita apa? Kadang kita apa yang mana? Tadi tahun lalu. Arwah. Kan kiba ikau. Kiba ikau. Untuk kami nak kau, itu baik. SDO. Di dalam dah. Hah? Light dah. Ternyata kat larang kat berjaya kemut pi tak yakin dah anda SDO. Parwan. Mengepur wan Muslim baik dah. Pernah dan merawatkan kepala mesin kadang tuangkan. Tengah ni keren bagi suki. Surprise inspection. TP yok bono penon surprise inspection. Ini kadang surprise inspection ini namanya bono ini ada benjerik ada SSB baru di departemen juga di civil inspection itu. Bukan surprise kemudian dia ada kapor. Pihak bentar nama ke ikan. Kadang Katan corona kemudian lo kemudian banyak lo mana Tidak ada BI bawa kadang corona. Kemudian tidak pek yang notification kemudian kadang corona. Kadang Kidang penjerih ini yang taka ketermensul di area. Dan ini pek mau ngapain ngurusin keren yang taka tahu corona ini ingin menunjukkan nama ben. Ngapain pisau bakal kata. Itu katakan inspection jom kita pilawan pilak apa kalau apa yang pilak apa iya pan lang itu kami melor kata. Ngisuan jeruk di office bapak dan kita kena saya giba
kinong try jeng staff te kim gang pot to na fai fi ta iya atra Kami lagi nama hang dia teh. Hang dia teh nama berapa buru upet arcakate mata upet lah manai. Itu sewan selam kan. Nama ba kada bada baterai manai kasih mata tilip. Temu ko odar kalau mau nyerap lang teh bang ni. Teh berapa bu kan selam. Teh usar teh udang dan lenti. Ulawan nama don meeting selam. Tangkata yang lamun oh. Iku teh ngam Ki fitra hang kum nganga di dokter veterinary ngapai ke dispensary teh lawan ada. te pila ban ata talo bro ni kana ki staff bro ki bede staff banyak sofir Am ke badai jong hang teh tengah lapan ai bani pot tengah teng sakan. Hang teh ngidan manga dan u nomor piye nga langsung thai pion nga la klat. Kalau tambah nga we pion bot we. te ki lawan bro Kilawan. te tong ya ki bi lawan ni aga jeng kule nomor bele ki biang yak for Am ni tang ni sipo bejing la play bet. Ke dispensary di kali gibre wacan doai menuru. Yang we sipo bejing la ada play bet dispensary ki one bet. Tingi syong rondo san beje bet. Juga ai kan yang kata kaport. Long sunat ya pi ba pi long pi ya be. Ni we u doktor ba ya be ko. Bilangi aja ro ya pi ga veterinary. ni setelah jak ta mo nomor bele ni dong kan bi nomor bele tingi yak ni ijo ron resta na ki babon balang ki pak ba mo wis pila apa ba Anda piton ke ujori ai badai veterinary. Te soba one bet sangi one ong yangi ba ai kata ka ai mah. Teng la bandai nak staff ngiru kim la biang mah. Dan teng ki Islam no sani sa tayo ne ki kran ru long kiton ki ai ba. Ki ton no one sangi. Nginya kan bet kanya kita balik. Ngi handi ngi dai wan train na mata ka kampat ba te. ni setu Ngim dai ta long ko wan suwan ka suwan syong wan isya mah. Tengi ko ba sakri ba ba te. Nyele be ka tola ba sakri. tengi nem kan song ni namar ni han tengi rang ki te krisbon ya ka por jeng fi te ya ka jing be por jeng fi ba nga ka na ka pos fin kan ti staff ba kin biang yak pot nomor pet ba nomor ba kin dom kin suhut ka ham so mah ta krisbon ta Kami lah Boleh sama. Kita kan temu gede lama. Jangan office ni poin report kalau saya kan kasih dia. Hadin ba kejung yo jor na ki bon balang ki pai ba juga ni ka civil submission hi brok away. Te kada kolong ba kejung ut ki pai ba na kapor sa kapor ba kejung po Islam jung ki staff lagi no tre jung ka department prepare kan thop na do ka civil subdivision kan thop na do ki PHA na do ki office jong DI terkat ka office jong ka block development officer te omde tang kata kajing ut jong ki pait ba hendrai ni menta kasi ni lawan her hi dal ki jong hikmat ni kum kaseng ka HYC Northwest Kasiel ni lawan her hi dalang jong hikmat ba hadin bangila poy ha ka civil subdivision ningkong ngila rong ni ka office te ningkong ni poy bandrong khanere shkoweje sop minute hadin pangila rong baro man lagi office te ginong tray bon bikim dam te kejing poy Islam jong ginong tray le se kandai kejing yiki pai ba jong ni marang him bro koy ke ba ar hadin pangila dap na ka civil subdivision ni poy sa ka PHE department jong badan ha marang him hadin pengipoy haka PHE ngilapi haka juk hi kenta kata kadai ka karwe beje ngilap hi ba babun hi neki staff hi kim pat don hi dekat kanai ka jing ka bakrau ba kawan ra ya ka jing dunong ka bakrau de semo kawan ra ka jing dunong ka bakrau iki pat ba jong ni ka marang ki bawon don kam hatigi office hadin kata ngila her saka office juga block development officer ka bron ka marang hi te ngipo hintai ru kaju hi iwei gi kinong tre ta staff umdon te kapan iba kajing telot jong kinong tre lese kinong tre jong ka block bagi office prepare jong marang kawan rap man kajing ka bahrau ki pai man kusna nuksa lese lada kini ki office prepare lada upai ba man sung ka office pendep kam umla ben pendep kam ni ka office kan dan jumur ayu ben bu ikini ka office namar ba kajing dan ka office kade lang ba upai ba te ni kenturo khaddo kharwai so bangin kenturo yaki kinong trekam sarkar khane ka marang hi brokway ni request ye phi ba pinpoy kapor swa ka ban kapor swa nang bagi pai ba kila ban pendep ikam ke bagi semua namar ba ladangi pej ba kane ka marang
kajing jengai jeng kibreu le se ka kan thop wat sa boy so jarang ini sudah sa ki lat mariau ro te kajing lada ki pai ba ki poi hanesh pho beje teng ki staff ki badai bentrai ki poi khatar si beje te ki bapli hajaka bikin dep kam kim dep kam su khawan selesai bat bun sin ro ki pai ba kila ut kila ujor ni ba teng iwan ikam iba lese menana tang ban le isdol trai mo nuksa ban le tang isdol trai ki hab tang ban sim ki form tang ban pendap ki form ki don kam ki haban wan alai sing te lada ban sim ban pendap ki form ban hab don kam ban wan alai sing te ngisau ban ang ba kanai de jingdong ka bakra ban ngindang yai budin he ba khnang ba ginang tre ha po kan ka mairang civil solution bar away ki de ban lang ki bre ki ba aktif nan ki ba smart khnang ba ki pai ba kin yo kata ka jingman trai na ki ta ginang tre ki ba ka department of health ko ne te ni kenturu ye ginang tre ba per kuma phi ginang tre ki ba sakri nam ta ki pai ba ma ki ba sakri nam ta pai ba ki don kam ban poi suwa kapor khnang ba ki pai ba kila ban sungguh ni tak jeng tre jeng pi ke bapil dah poka staf bagi office per te hadin bangila ada ya kran ngi kendok ru ya ki in charge juga SDO te nagaleng jeng iro ni soternap ba ka office juga SDO te hadin bangila jurep dalam jeng hikmat ba nak por te por ke bladap kadon ke jeng ut jeng pai ba wat ban lai kor kislaro te kasim jeng te ngi singo banang ba mentaka kenti ka jing poi jeng i way di in charge batmai le se ni kentu i ba kin penbiang wa di staff per te khatwai ka message kalong ba seki ki head office le se ki head office ba ki staff per kin kentu i staff ba kin lang ki bru ki ba aktif ba smart khnang ba ki pat ba kinam thut hagawan wan le ikam ki jam ki ba maki ki don kam ki ba nupsa le se lada kinang tre jongka staff ba pher jong ki department te lada phim don le se lada phim don ta kamen sim ban lang aktif ban tre nam ta opai ba le se ngatrai hakane ke jok ban ta ki kon sama jong ki bon ki bala nang la start te lada phim don kum ta kamen sim ban tre ban sakriam ta opai ba te ngatrai ki biru ki kon sama jong ki bala nang start ki don ke ban ta ke le se ba ki bala don hi ka qualify bantre ya ki kam perfa tengi kento ba ngi request sai sen ya SDO ba bade in charge ya ka baro ka mairang solution ba ka request ba ka message ngi ba un ai lang saki kinang tre ba perfa jong department khnang ba nginam yo su ka jing ujor ki ba na bun balang na ka we ka pot let's say ka nem ta sing kedai kata ka supply inspection na ka lang jing khnang ba ngilap lagi le jong khmat hadin bangilawan hane pa ngilap sar jong khmat ba kat hado khatwe bije khatwe steng ro don ki staff ki bawan tre haki office to karokha te le se nagala jing ngim kwa ban isu te ngim kwa ban isu ye kane ka kum kane ka nyeja nak por te ngi kwa ba bar ki staff ki batre haki department of health kin lang ki bala ban yetre lang ba suwa bikin poiro ya ka por ka babyang khnang ba ki laban yo ka jing sekri ba khamba na kam ta jing ka nagaleng jingi ka seng bonsen kila ut ki pai ba ki bonan kam teng don kapor ki mi lai shiteng ro ki don hi ki staff ki ba mi ki aida ba ki bon kam sta lara ka seng ka lap na kapor ba kum kene ka je ka mense ka marhaban ujor was ki bor ki ba lardo kaleng jingi ka seng ngila yo bon sibun ki jing ujor na kapor habide ba jing bom ki jing bom biang por ha ki nang tre po ka merang te lese ki pa ba ki unak por tengi mense ham ta sing wan heri dang jong kmat ban ngila mi ta ka jing